Sejeroning Kari Agung memungkah resigana melas pas Taur Agung Mepedanan. Kerama di Sepekraman Keliki Kecamatan Tegalalang, Raina Dibing Margiang Karya Resigana melas pas miwah mendem pedagingan, sani kepuput petang diri Sulinggih. Mina Kadi ida bujang Angkling, ida pedanda Buda Batuan Kriya Gede, ida pedanda Keliki, ida pedanda Buruan, miwah ida pedanda Buruan Kriya Sanding Anyar Pejeng. Sesampune wewidangan pura kejimbarang saha pelinggih ring pura dalam desa Pekraman Keliki taler puput kabecikang desa Pekraman Keliki ngemargiang Karya Agung memungkah resigana melaspas Taur Agung Mepedanan. Upacara sane ngambil undangan utama puniki pucak karya ipun kemargiang ring Anggara Kliwon Medang Sia tanggal 19 Juni warsa kali tali plekutus sane cagirau. Samian dudonan pemargin karya kapuput antuk limang diri Sulinggih antuk ia jemana ide perande buruan saking griyo buruan belah batu Gianyar. Dawak dibi redite umanes langkir kemargiang resigana melaspas mendam pedagingan antuk caru taur resigana. Manut manggala karya Ana Agung Gede Padme SH, wiwilan pemargin karya wantah sangkane wewidangan pura sampun puput kajimbarang saha kuentenan pelinggih taler sampun puput kabecikang. Siosan punika nganutin sastra agama saha pawecanan ide Sulinggih ring sengker selami selai kantos tigang dasa warsa ring parahyangan pura wenang kemargiang karya memungkah ngenteg linggih. Karya memungkah ring pura dalam desa Pekraman Keliki pini untat kemargiang dawag warsa siu 900 siada sesiki. Karya asapuniki sampun naonin kelaksanang ring warsa siu 900 sangang daso siki pemargine patah sekadi mangkin sekuanten Karya Agung sane mangkin puniki boyojo kewastanin mupuk pedagingan santukan sedereng kelaksanang karya sane mangkin puniki sami pura pelinggih sane benten ring pura dalam desa Pekraman puniki kepugar sami tur pelinggih magingsir mawinan enten mepersengan karya mupuk mendam pedagingan. Upacara melaspas pinaku upacara penyucian pamekas sakralisasi majeng jajar kemiri wewangunan pelinggih ring pura dalam desa Pekraman Keliki. Melarapan upacara melaspas samian kaecen pengurip-urip mawinan wewangunan sida pinake parahyangan ide betara. Ulamane sane rauh rahina sane mangkin ide pengeraja karya penglingsir puri ubud ide cokode Putra Sukawati Raka Rai saking Puri Agung Peliatan saking Puri Agung Gianyar saking Puri Agung Mengui lan puri-puri sane tiosan sane benten ring sejebak jagat Gianyar. Harapan dari krama kami selaku penyungcung pura dalam desa Pekraman puniki mogi-mogi sesampun kelaksanang yadnya puniki jagat we khususnya Keliki Gianyar Bali muah Indonesia ngemangihin kerahajangan keselamatan. Upacara resigana melaspas miwah mendam pedagingan taler krawin anggota DPD RI Provinsi Bali IGN Arya Wedakarna penglingsir Puri Ubud, penglingsir Puri Putra Sukawati, Puri Peliatan, Puri Gianyar, Puri Agung Mengui, pejabat Bupati Gianyar, Sekretariat Kabupaten Gianyar, Camat Tegalalang, dan Ramil Tegalalang miwah Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI. Tim Liputan Bali TV.